ngatoro ki kendo ti twer me wo kwanyonga form me bishum kada mita ya wo kwanyo form ate wo chung chirura tunga Museveni gi chigiyeya kada mita ya wot kara moja tu moro to ate wo chunga chala me parliament na daho chikngo chigiyeya peti kanara mo goro pingatoro chung jo pima ye dada pobero piem me dagere uberu piem me ideas uberu piem me manifesto uberu piem me agenda ngoa me mitotimo utedero enate ye hote koni awinyo kopa dano ni iloki ana mito kodi program adano cha dong ana mito na machel ko bi John jo yo kano ni ginomia abishung tiene chekie na Mario Joa Paul beru kobone Dr. Jane tiu jama Paul eta wang yamena machiel kere Dr. Jane ado tina yarbo lao uberi kope yotcom ana bera me parliament mo yami tuping man uberu tam mama dek ikara me Chinese ubino me gero Karoma hydropower station Joshua Bino oteko bone obino meyo jo ame orumo Karoma project me puoyo gi me meyo lobo oteko ni yerunu project metunu o meyo dahatal o meyo shukul o meyo social economic empowerment ka grupa montie o meyo ginoro wan ni tu borwa me kamdini utayero schools ariyo ni mano oyile wa Roma schools cha aote koboni wana oti lobo ama mito meyo sino hydro megere wa dahatal sino hydro ubinu kede criteria gi meketo dahatal criteria meketo dahatal te beruni uticha duong tiati Karoma hydropower dong loba me ameyo mier bed I radius me 10 kilometers either 10 kilometers duogi side wa me uyam nyo 10 kilometers duogi side me Kiriandongo an ate wo lobby karcha ngato bedo minister me energy bedo Irene Mulone ate wo lobby Chinese cha ate koni project dahatal side me Bunyoro hospital ti kuno gina ngwen ilao wano ti kai hospital achiel apach ename ubedo me a not for profit ame ubeda tapara jo chola don kita man gino meto gero ne akwayo ni wano me yulobo me gero dahatal within 10 kilometers radius wano me yogi loba de gin bin yeah ute kwanyo loba dek achiela na mie mega na pira data choyo balu bod this way ate koni mia form a lock 100 acres ifama a lock adwoko yam local government megero dahatal ichame wando ti hoko pe lobo na che guma be jone te binu aka meya me Kamdini Town Council ugwanga lunyu te wire te loko te dero a choka no kano luoni di chunyi kai ya inora te ga yunge kano ti agerie gime URA ikaro ka titiri ka jo ya ikaro mek jo ti ngeni way bridge ti agero kano kai karo ka way bridge no nok ite gag da okosho kakando pe dang peti more than 200 meters ite ga hoko jono te ye jalo lobugi so ikara jono bino neno lobo na te neno da ma joni o te nyangi macha chok pien gina mi te jogi bini da hatal joni te ye ate kwanyo chene na ikoma ate miyo me processing title kun ya nying community odwa nying Yam district local government in bracket the Chunyi Health Center the Chunyi Hospital
ote kwanyo gincha ote tero Amina Jen te koboni pe agero da hata lor ki ken iyo yam ka en puede bedo minister me health kaka gero awo geri cheme